Hello friends and all my subscriber, welcome back to my channel. Sa season 4 hakan ka video ka bamenta. Hadin beladap ban nyaulut jiki boat habar kawai kari India. Election Lok Sabha arajat afsau. Ka result ka bami ka long kumni. Kumba ka pau haka screen. Ke NDA kayo arspa khandai puar. Ke India Alliance kayo arspa life sau. Others party bat kayo khat nyau seat. Habapej la ide baka NDA tak kebasuk kanla bantau ya ka sarkar batmai. Hendrai kicing menta kawan. Namar ba ka BJP tang marway kalayo tang arspa sa posit. Ya menta ka BJP kamla bantau sarkar klaim de selok bha batki alliance partner jongka. Namar hadu menta kadang don kejingatan telai lani kejingnya thiet kulai ka pasirkai bha hapdeng ka BJP bat ka India Alliance. Ke jediu ke parti Balayalam da Nitish Kumar ke Chief Minister Jongka Bihar ke badan lang ha ke NDA ke yok khat arsit bat ke TDP ke parti Balayalam da Chandrababu Naidu na Andhra Pradesh ke Nehru ke long ke parti ke badan lang bat ke NDA. Hendrai haduk menta empat la ban ong bala kini ki parti kenyadan lang DM bat ke NDA. Lada bakala kini arngot ki parti kinlej sa ke India Alliance ke jingdan seat ke BJP kanpoi sya ke arspa Andri Fusau seat. Dan kam la kumno arspa nyopuar naka sanspa sa fulai banyo bantau sarkar. Ya menta kalapoi ka jing'e ya ka BJP bantau sarkar. Ka jingtmu modi kala pulom lot ka char sopar kam syam la urlong satya kumbala kam da ka BJP party. Lada ka India Alliance kayo ya kini ki arngut kinong yalam Chandrababu Naidu bat Nitish Kumar lembat ki khat new seat jongki others party kalak ban poi syaka aspa nyop kandai seat wala kataru empat la ban ong yamta yau Nitish Kumar laju tip kum u palturam hakatin hindi bat nong set kala lani nong kala jutang hakatin khasi namar mensua uni ulalong way na unong seng ya ke India Alliance bat hadin u ino bat ulej banyasno bat ke NDA. Katkum ke history balalej laong ba Nitish Kumar bat Modi hakisnem arjar khatsa chua ka election Lok Sabha kaladan kajing yakni banlong Prime Minister candidate hapdeng jong kini naga NDA Alliance. Hendrai ka bakhadu lajiet ye Narendra Modi. Dena du kata kapor kalalong kajing ye jengai hapdeng kini ki argut. Hadu mata empat lati kenabha la Nitish Kumar punya dan banta bat ke BJP lani pai biang ke India Alliance. Lami haki kubor balada Nitish Kumar undan bat ke India Alliance ya ke pos kum Deputy Prime Minister on IHU lani haka parti jong bat nakaliang Chandrababu Naidu Nehru ukwa banyo lakum dokumno da ke pos kabahe lada lej banyasno bat kono ke Alliance. Ya mentahi ke jing'e ke bakrau kalami lada ke BJP kan yo ban thau sarkaru kan omla syu ban le kat bamon kumbalong haki hipos nem baladep kecing hedor ke BJP menta ke election kadai bakal sensar dan bor palat ya kari klaim dasalia ban penmi ya ki an ki bakta ya ki retpa kum kecing penmi ya ka CAA bat kiwei kecing nyon ben ya ki nong rep bat kecing pen kiudor ya ki marba mardi kini bro kilong kecing hedor jong ke BJP party hakini isnem bat hakini ke election kum bakal pau hakini ke result kebangidang syuo namar hagini kisnem gibaladep tangka BJP party kayo lais pak lai seat Hendrai ke belingo kolong hagini kisnem ke bamenta kayo tang arspa saupau di kolong ke be yaka hagini ke por bakan tau ke sarkar bat ngimtip ke sarkar ke bakamno kila bantau hagini ke kenti ke bamenta ti tang kini ki kubor hagini ke por ngin saya syampat kublai shibun.